Ladangi pai ha ka result jong ka SSLC ka badang shumi, ni shemba ha ka kerdan ka benengkong, layo ban da isamla ameba ai hun sha karbhi, ka badai na ka school St. Paul High Secondary School Marbisu. Habaya kren bikinong thok kubor ka samla karbhi ka lapen pau, ba ka thong jong ka long, ban lej betibet ha ka subject science, bat ban lej puli doctor. Habaya day baka jing kre ya ka exam kani ka samla ka lai thu baka pulut bun bha ka por bat teng ka kre kot hadu nyau kunta ha ka shisngi Sungkuman ba bang ayo kini ka kerdan kita nampai berkali lah si ong may bangan yo sakmat na bai bre bang yo sakmat mo tamba nampai berkali ban yo hadu first step tamba ay mo ibile gi malayo ta ayo sungkuman ha bang yo sini sakmat ka position na dan shukmu ba science kuat balik science kuat balik di belakang sana yang dari klinik saya berasa dan tentang sanita video poin yang kamjulang tidak sedang di poin ketika smart bank record le kadu kana kata show tidak tidam show tentang pada solito sedang kan kita era siapa jadi kisah ni dah mengaruh saya kreatif lagi saya pun mengikai saya dah macam sekolah kali mengikai ke bawah suku saya batai baik lagi batai lagi nak terlibat jadi ke bawah suku saya kali biar sini di sekolah kan bisa batai biar tak apa saya ngelak crash itu nak bukan orang advice itu dia tu dia tak chapter bukan berkuai dengan aku kalau siang tu lah suku kan konsep ini kerja tu jangan kalau banyak di dalam staff dengan ibarat tentang ilmu dan jengkau menjadi ban kena ikai tetan tu tenglah kuah bah benda dan bagi jengkau si kuah bagi ban ko sakmat sebab ngem dan determination ha ke ngem da ke bahan ngem da bah sei ni ni yo ada di orang kita ni kuah sa ko sakmat di ban Kristen kata tu kan jadi ban pekni jadi ban long di ban Kristen baik jadi ban ya nak kan ban penting dah so thai sikit nak mengat kepala thai dan set next step baik nak menjadi bahasa ban thai masih kreatif baik makasi pengatai tu kemudian kesudah stasi pang kemudian stasi pang pada nggak dapat yang di jika tu jangan kalau bahan jadi banyak Kristen berkat kena teman-teman yang dikaya masih mau jadi banyak sistem yang bersyukur. Habaya kren berkupa jong kani ka samla uba babun lat imli ulai thu baka khun jong ki ka pelut bun por bha ha ka ban pulikon bat teng ka yam namar bakam sung thu Henry ke jing tre shitom jong ka pelong ya ka ban yo ra ya ka nam bar ka burom jong ka yeng ka sem ka kur ka jan bat ru ya ka than hi barok away ko ngai per pau ko jisu blei mo ni khun juni tre shitom hadu ta ladu badang ret i ke jing tre shitom jung i bat na ke jing tre shitom jung i hadu menta silawra hisa so jung di kermen ke jing mangap ni kemen bah banga na kermen skam banang ni sakmat ina tre shitom jisu di jukule ke badang wan ke jing i jung i pen kre exam na kalang junga kini niru ni lai kulmar kidon ki subject le ke ba ki e adu ba yam la yam yong yang a ba i kini papa subha pentuai lem nama ki e ba ngai i pade wa hapeng juga ta gajing juga subject lu mai tresitom ka adu ba yam adu ba picnic ka adu ba im jo porsu wat ban mandi ila isni ila raiko ila bala tresitom ba picnic ngai i gajing tresitom ju i bat da gajing tresitom ju i ta niru kenan ni yo gajing kenan. Habaya kren badu principal ka St. Paul's High Secondary School Marbisu Father Jemiris Shilla ulapen pau ya ka jing ngau komen baka school kala yo ban ya kini ka kerdan ka bah khmat du ha kani ka exam ulai thu ru ba kani ka samla ka pelut por bha ha ka ban puli balada kam ngau thu ka mi shakhmat ban kili na kinong hikai shu na kalyang Father Shilla ulapen pau ru da ka ba ong ba ki samla khasi jongi kila pau bha menta banwan shakhmat ha ki jing puli ba pher I ame ba ai hon sha lalong ikhna ya ga baro kena hikai kle I hai ya ga jingla ju I banwan ra ya ga buram ga bakrau I lalong ikhna I batista banwan chaskul bar iba krang ban yo jingkai bar kham tam e iba kemen ban yo jingtip bar engkal ga jing treshtom nangai ba ga jing treshtom ju I bar ga jing don ka ko relationship bar kina hikai
Kalau andra syusyu ya kata gejing jok. Ngalai iru hai ya kata potentiality jui ya gejing solid ban keli habai im sutru. Bat kadon kata gejing treshi tom umde tang school. Na school hayeng school. Bat ngangek ba pemalai kendu kikimi keparu ki amen sim hai. Kabaar na so tena sikade ban ong ba ki khna jungi kilakir. Ki khna jungi kilakir habai ki khna jungi kejai penri khasi habai ki kiu shikmat ni so sarong ya kata. Umde tanga kumu principal kumling do hari kejai penri borok ka kemen. But kanum don ke jing syaram habang idon kamen sim jing trejito. Ublei wirap ya gitu ki beri ki bayarap iladi. Dengan ngek ba i ame ba ai hun sha ibla trejito yaine persevere yaki borok kadai ke jing jok.